Laikam Shipai Agniwir Josnam Arjar Arpo San. Kublej kuni vibro season part kajing petip nam ta kikubor Laikam Shipai kabade jong Agniwir jong mutausnam Arjar Arsan. Tekitu kibakwa apply jibade jong naga Agniwir te sape jiga video hadu wakut nganda batai baha detail baha kala ban kamjerong ke video ru te sape baha ben pabin bat sa kali pada ndala da page load ka qualification katno kasnam katno karniang kita tabaro te yang ne page menta. Teka application la invite online application from on merit male candidate for selection test for career intake for recruitment year 2025-26 tang ye kishan rang ma hangdai ang online registration nadu ka khadar tarik jong panai march arjar apsan hadu shipho tarik panai april arjar apsan tang mawanam up register nokloi kibadang up result ru kila ban apply ba result kasten ki ba result kas 12 ru kila ban apply online exam date ke exam ka dehu June arjar apsan onward jasa kan mau khada trik March adu shpo trik panai April phila ban apply ya kaneka Agniwir ka website kede join indianarmy.nic.in kan mau ban lek hang ta te ki kita ki eligibility criteria la ki jong ma class 8 pass shajrong adu ki ba pass class 8 kila ban apply plus class 10 class ter la ki jong ki don ki post ta phila ban apply ar tali ki post mla reman choose bon pada. The selection of candidate will be carried out for following categories as per qualitative requirement. Kabanikong Agniwir General Duty Agniwir GD kaneha pass class 10 matric pass with 45% mark. Kan mau bahama ya kane kabanikong Agniwir GD pitin pass class 10 tangba second class marsau persen sejrong kila apply. Itu kiba field subject kemio area kane te nalor kata ka 100% sejrong te haman la koi ke subject di benyo life mark. Telara pio tang life thik namyo are ban apply nam ta kaneka Agniwir General Duty kasnem nam ta kane kadai khatnyo snem sitang hadu arphoi snem omdon age relaxation re Agniwir kanma bha khatnyo sitang hadu arphoi te ngin sabatai ka snem ru hadu kanotrik kinsim te nam ta kaneka General Duty ki badon license ma candidate with valid light motor vehicle LMV driving license will be given preference for driver requirement can I preference ki badon driving license LMV. So, kebanyakan adapt class 10, 100% but 5% in each subject. So, then Agniwir Technical kane kadai intermediate exam pass in science with physics, chemistry, maths and English with minimum 50% marks in aggregate and 40% marks in each subject. Akane bade deben kibala ban yo yakane science student mah 10 plus 2 science student tangba kidiban yo be 50% class 12 aggregate average baro tangba kawi ka subject lim yo sapho marks sejrong 40% nakaspa mudba sapho mark tada kidon ka subject ki yo life opera then re ki yo 60 lana yo 100% tangba kem yo re ban apply nam taka kaneka Agniwir Technical akaneru kaju ikasnam kaju ya baro ma khanyo stiang hadu ar voice nam 10 plus 2 intermediate exam in with science and physics, chemistry, English, when recognized both. Okay, katur ojo non kamera batai. Or 10 matric pass with 50% aggregate and minimum 40% in English, maths and science with 2 year of technical training from ITI or 2 and a 3-year diploma from recognized education institution. Tanam daga nema. Yo don kibala dep ka class 10 tang mak claim continue kilek no daka ITI. Te kila aban apply nam taka neka Agniwir Technical. Tehne apa mo nalor kataro ki yo bonus mark mo gini ba pass ITI. Pass class 10 matric with 50%. Kan mau ha matric di binyo 50% kini balik ITI. Aggregate and minimum 40% kaju kumegede kas 12 minimum 40% in each subject. Okay. Pide mendep ya ka ITI training kabelong of technical training arsnem nam tak ITI lane license diploma from recognized educational institution. Tekino belong recognized pila ban apply. Kila ai hangne mechanic motor vehicles book ibadat para Don Bosco kalau dewi itu kila ban apply mechanic diesel electronic mechanic technician power electrician fitter instrument mechanic dropman surveyor geoinformatic information and communication technology information technology mechanic operator vessel navigator electronic engineering automobile engineering kumta ter te kini ru kila ban apply nam tak Agniwir Technical mama itu balik nam tagi ITI gini gue kila apply nam taka Agniwir Technical ta nam taka Agniwir clerk storekeeper but technical kaneka number 3
kane pass class 12 intermediate exam in any stream. Oh kane te any stream, arts, science and commerce kilap na apply tang ba dimenyo first position with 60% in aggregate. Ba 60% dimenyo ha ka class 12 and minimum 50% in each subject. Ba dimenyo san pomak ha kawe ka subject. Securing 50% in English and maths, accounts, bookkeeping in class 12 is mandatory. Kemudian ba dimenyo baik English securing 50% in English dimenyo 50%, maths and accounts and bookkeeping in class 12 is mandatory. Te sekan mau kata kemudian ba ka tanggi bayo ya ka first class and first portion kilap na apply namtak agnivir collect store keeper technical. Kasnem de kan yo stiang do arpoisnem. Kadi agnivir treatment 10 pass. Kini ki treatment de sweeper, cook, mali, kumta termo kan treatment. Kini pass class 10, kini simple pass. Kane pada kadai namta kitu kiba fill subject dan re subject ki fill kawai te kini la khorno simple pass. Te kini kila ban apply namta ka agnivir treatment. Pajma simple 10 simple pass, no stipulation in aggregate, kinam peshu aggregate namar la fill kawai, but should have scored 33% in 5 basic subject. Tangma pidiban score lifeline mark ha kita ki santalik subject baki pass. Nathai la sutu ya kata diban yo by lifeline mark sanang ya kita ki santalik subject baki pass. Nathai bun ki beyo kanega mekhalya bud. Dan kebelas kadeka agnivir treatment 8 pass kaneka pass class 8. Dia kanero ulang ba simple pass. Da fil kawai mlele ra kanero class 8 pass. Da fil kawai mlele ra no stipulation aggregate ampet aggregate ra. Tang ba pidiban ki subject ki ba pass ki santalik subject pidiban yo by lifeline marks sejrong. Kasnem kadai kan nyo steng adu ars nem. Teng sape kan mau nalor kine ki anatali santali ndatali way ar lai sausan santali phila banjit tang artali lada phi ka eligibility jo phi ka qualify mo phila banjit tang artali shubo phi qualify ka 10 bat ka 8 damut phila banjit tang artali kamare tang ka way exam artali kan mawai kata phap tho exam artali mo dan marba kadon ka exam teka jing mare bade den terlepas exam sapo jing mare hangne phap tho ka exam dan sapo ka jing mare te ki barang appear menta ya ka kelas 10 ne kelas 12 phila aru ban apply manung slide hiyo baik tang ba ke final ayu bade ke sampai enda phila yo ya ka result ka date of birth banyak ki candidate ki ba apply nam ta kane ka date of birth kin shim batch nadu 7 Oktober arjar saw hadu 7 April arjar pra both days inclusive are eligible to apply kini behapok ngene mo 7 arjar saw hadu 7 arjar pra 7 April arjar pra in between gini mudba 7 Oktober sanang but 7 April sepo hapen gini kila ban apply eligible ne baru post sekan mau bang asnem sekan mau kata kali report sakhen jero matrai dia nangi kan nyu siteng hadu arpoisnem dimlong hapo ya kata mendere ban tam sejrong tam sisngi ru lado te daduna sisngi syapo ru lado kata dimlong hapreng kita te sakahat fiscal standard hangne amdon age relaxation re amdon child tribe amdon ere gni ber kan mawai kata ma to namta kane ka hat namta ka agnivir GD by debit 160 cm ma 160 cm tang ya ka technical kadai 157 cm hispa san punyo cm tang ya ka agnivir technical lain ta baro kadai baik hispa nrupo cm ka jingjrong te shwaban apply tho shwa ka hat jong lade pidon namdon ya kata ka hispa nrupo lan ki ba apply ya ka technical nane hispa san punyo cm in cm ma sekan mau ya kata banda kenya ka hat lade markinam tho reng ne ba ki ai relaxable nam ta ki ST mdon re po agnivir sekan mau to la dap ya ka ha to ngin poi menta to relaxation in fiscal standard te kan ne ka way nam ta ki sports person ma kadon ka relaxation nam ta ki sports person ka hat kalong r cm ka relaxation la da pila job hakine ki sports ki la dimension hangne sports ki mention hangne kalong ba international national state and those who represented district kiba job ya district level ma buat ba ki presiden negasik ya lik saka shukum naik tang no kom meklia game ade represent ya ade ka state level la represent tek mut ba phi da yo ang tu hadu ba fourth position te mak e nalor kata sa ka bonus mark ka exam ro phin yo te kat kum kaneka jing ai hang ne mo who represented the district la represent ya ka district te phin
yo school state gitu te pen yo re tangga tu kawehi te bon don ru sa ki bonus mak la ka jong ada ai ne kembal batai te international empat don re international tangi national sub junior ngi duna chance bagi ba bon ba duna ba tang na ki la atletik kinam don duna bagi ba le yo represent gine ke senior ke junior national duna ba ba le te kanar bandan represented college university kanero duna ba represented state at national level te kanero don kumka not is game la keng national level te kini kini exposure shuma then represented district at the state level and have won any medal in individual event and or have reached up to fourth position te kane kini sanmak lada phi represent ke district state level da phi yo won to third hadu ba fourth position te kin pinyo bonus sanmak represented a state school team in the event organized by all India school kane duna tangka nongut iba syajit ban like represent ta kataro within 2 years ma ka sports ko phila kai within 2 years ta kiba dep NCC pio bonus mark katuro NCC A B C to gi certificate pio la ka jong ka bonus mark amdan kamera ban batai kita ta candidate with agni wer clerk kinero kidon ta yakane bade ki ai bonus mark tang ye giba dep training hapo nielet NIELIT lit nielet te di central government ki khamshim ha ya nielet telah pilih training ka computer course nilai ya kanu ka course ru kan nielet ki khamshim ha te sakamau ki ba page kan video te shilong ro kadon kan nielet kadon apo nongrem hil nang bakla te kidon ki course ang tu laka jong kabun ka fees ro kaduna ha ka jong central government te ki kam central ru ki khamshim ha napo kan nielet sakamau ha kata ngasa shina yang ka video spanganero then bonus for marks for ITI diploma qualified candidate is as under kan mau gitu ki apply nam ta ka technical ma ibadat ya kelas 10 plus ITI lan diploma kiyo bonus mark laga jong arpo laipo sopo mark dan laga jong ki diploma kus te kiyo bonus mark nam ta katuro dan to kini ki don relation e ra haka exam mo si exam kini di bonus mark kinyo extra na kata naka exam go jong phi te kuman syukun mau biang atrai bun kila aktif hi ba agnivir kana kam spai ka daitang south nem yang south name te katulop ko jong phi kan ai ka first year merai baning ko first ka snap ko baning kong like pojar simanai number r like fly sama sau like bandreus numberan sau pojar dan lada kata katu ka extra kila pensif te kis ai yang nyepi pinyo ndala dep ya kata south name pinyo kumba around khat r lan shipo khat r lak e pinyo ta south name te lada don ta kin don yang ka recruitment ya gitu hi ki bala dep dan lada ki biang dan na katu stang kan stang 10% na dunai kata kin sajit biang pan recruitment hapo ka Indian Army. Yes, kan mau melebha kan mau ke aktif hingga tribal ke aktif hi baka daitang South Nam. Nam ta kan ne ka phap register online hapo ka joinIndianArmy.ac.in do kan atrik ma ajar apsan ado sheet 4 April ajar apsan ka by examination fee ka by exam ka dai ars pa san pho marway per category of application kane amdon don relaxation don area kana takara maro apsu baik ars pa sanpo marway ka by examination by exam akan don shua ka exam so don sakaji mare ala pass kataro qualify te sakan mau kita giba apply adhar number don kamha te menta kinam ski nang ailat re kata ngam tibre tang ba kat kum kajing mention ne ba adhar number is don kamha ban entar dan dala pendap positif don kam itu adhar number recruitment process campaign kam do artli phase 1 kadai ka exam online kementerian exam biasa allotted candidate and phase 2 kadai ka recruitment rally at rally venue te hasilong kadai sentar mare hasilong exam hasilong panong kuslaya kata te ka exam nam ta gini kadai MCQ question ben san totally question armak in 1 hour or 100 question in 2 hour la san totally ni asyikanta la shispatli ke ai ar kanta I full mark for every correct answer, nil mark for an attempt question, all question if attempt will be considered. Omdon negative marking ra. Typing test for Agnivir technical, Sturkipar kini kan typing test. Te treatment dan ka treat test, kadon la kajong test kenau. Te kinon kam di dokumen, kane pada kinshim tang ndala deka recruitment rally, haka phase 2, hapan biang lupa kini dokumen mo. Akan mau keberanian kong ke pendiang ka ki kiba ki de ban kam ban le i dokumen ta menkong ka admit card ke ban print on laser printer good quality paper
photograph kumba R4 tali 20 copies of unedited passport size R4 tali sakan mawha education certificate class 10 nene class 12 kita baro kaban pendiang domicile certificate katu aban apply no apply online sakan bawa apply caste certificate katu ladon religion certificate haban pan sakali nang nono ke pan ramasnong ne pan polisi ne kata bisa apply police character certificate hamle japo police station school character certificate na school character certificate napo shnong ane village sarpan apan nasionong ro on merit certificate apan napo shnong ro kane la banai nasionong ro ka on merit certificate ine phepen biang lupa relationship certificate dan kamre NCC certificate kita bela join NCC la don hi certificate sport certificate kita bela represent certificate kembang dari batai represent ka district represent national international entah phepen biang kita affidavit don kam nam ta kane te phap ya kane shwaban le ka exam kapan biang ya ka affidavit ba kila dapat ai hi apo ka annex d tumno kir ko pandap konuban le ek detail pan card an aadhar card kane tang da de ban le join tang ba phap ready lupa ka pan card hab apply no apply online long apply sport cyber gibran yo pen le long aadhar card ro ladam padon le ban le no ban nan kam aadhar bar jenjar hadin ken pan baik aadhar sekan ba ta te haka recruitment rally kin penle kalong ba khan ruspa kajing mare khan ruspa meter 80 kilometer tam khan ruspa meter kadon la kadon ka group hin sayo max kum ka group ka fi finish te haban mare bah group 1 lada fi pendep 1 minute hapo ka 1 minute la ko second penyo group koma group 2 lada fi pendep 1 minute live hoi hadu 1 minute sau san penyo sau prama group 3 1 minute sau pendru hadu 2 minute penyo live pendruma group 4 2 minute si second hadu 2 minute kesan second penyo art sau mak te habile ban mare bah te kadon saka pull up 10 pull up sau koma la kadang kadon saka jing jump 9 feet ditch kadon saka zigzag ball balance need to qualify tangman jump badaka balance te sekan mau bai kita dan kam ke exam dan sapoi saka rally dengan try tanggap tu hi kijing batai ada batai detail bah try la shai bah te hakapor bale mare kan mau bah ban clean shift club house new umta tater yo sha reject te sele unan kam te lan yang tak tu lawan ke medical lagi te sami final result la bio la yo mio try yang next te tangkap tu hi kaling ngan sebuah description nam ta ban apply ke join jinarmy.nic.in te sedang nak apply le kloi pendiam lupa ki dokumen sebang ada batai te khamsuk hadin manam kerkira te takan nehi kubleshibun te sa komen section ke ginan kam ba de ban yu te takan nehi kubleshibun